Dragi moji, lijep pozdrav za sve i dobrodošli u Miminu kuhinju. U današnjem videu možete pogledati čoko banana mafine. Mafini su pogodni za svaku priliku i svi im se obraduju, a pogotovo djeca. Za mafine su nam potrebni sljedeći sastojci. 125 g banane, najbolje bi bilo da je banana malo zrelija, 140 g brašna, 150 g smeđeg šećera, ako nemate smeđi možete uzeti i normalni kristalni šećer, 200 g milerama, 50 g omekšalog maslaca, jedno jaje, 20 g kakao, i to kakao mora biti ekstra za kuhanje, a ne kaba ili Nesquik ili neki dječji, ekstrakt vanilije ili vanilja šećer, i ovdje u zdjelici imam pola male kaškice praška za pecivo, prstohvat soli i pola male kaškice sode bikarbone. Prvo ćemo izmiješati maslac sa šećerom, maslac dodajemo u zdjelu i smeđi šećer. To ćemo sve dobro da izmiješamo i kad nam se dobro umiješa dodat ćemo jedno jaje. Zatim dodajemo mileram i vanilja šećer ili vanilja ekstrakt. I sitno izgnječiti sa jednom viljuškom i onda i nju dodajemo u smjesu. Što vam je banana zrelija, to će vam tijesto biti slađe i ukusnije. Uvijek punimo do 3/4 jer će nam tijesto još nadoći.
Ovako pripremljene mafine stavljamo u zagrijanu rernu na 160 do 170 stepeni, otprilike pola sata da pečemo. Obavezno uradite probu sa čačkalicom da vidite da li su vam dovoljno pečeni. I sad stavljamo da ih pečemo i vidimo se poslije. Kada smo ispekli mafine, ostavit ćemo ih da se ohlade i zatim možete ih da ih servirate ovakvi kakvi jesu. Super su ukusni, a možete da napravite i čokoladnu kremu. Ja ću praviti čokoladnu kremu jer mi budu puno ljepši kad ih dekoriram. Za kremu mi je potrebno otprilike 100 g čokolade. Ovdje imam mliječnu čokoladu za kuhanje. Vi možete uzeti i bijelu čokoladu, gorku, neku čokoladu sa okusom i 150 ml šlag kreme. U jedan malo manji lonac ću staviti šlag kremu i ostavit ću da provre. Kad je provrlo, sad ćemo da ugasimo kolo i dodat ćemo čokoladu. I miješati dok se čokolada ne istopi. Ako hoćete da vam se čokolada brže rastopi, možete je prije nego što stavite malo isitniti. Kad nam se čokolada sva istopila, sad ćemo da je prebacimo u jednu drugu posudu i ostavit ćemo najmanje 2 do 3 sata da nam se dobro